Musangafu bwange mlori muherwa ichuri ya rero kula resipindi esya Amenosanio. Kuendelea nimbaha ari nyaranyasaye ala nende obwenya okwa mwanadamu kubulamu okwa buri ambi kumera nesie Prisca Achuki nalanda yori napyu stangausi ambi kulikuchiro olwa Amenosanio ndia none nde waguchambuli bafaru buyunji kabahane baruhonyere okwelewa amakuwa akari nyaranyasaye kubulamu wao ambi bishop Mlenda usheta subuhi leo ushere mwamisi izomyo mira kanje ni Askofu Patrick Shtika kanisa ni Upper Milele Ministry. Ore karibu berevet ojera mno murisi wafwe metawananga Reverend Nelson Funja nindi mwai mkanisa ya Saints Covenant Huruma Nairobi. Karibu. Ore Mrembe mno mlio washanje osuba muri Ralianja Reverend Anistabile Mwa ndi mwai ndibuka ya APEC Kawangwara Assembly. Amen. Bishop. Tugurera historia ya Blano kuheza mwitari mwami ngubuhiere natakange wananga Franklin Wera mado mwai mkamera kuspa mge. Amen. Pastor. Asante bushere mwisi wanje barakanje nisiye Pastor Robinson nendo nimero waka with Pastors Network. Karibu. Ore mno mosi ambiambu hanu bichiriri simba haino ari nyaranyasaye kugula mu obo kristali nokuringana mwako akindagano baoni kango bakumakuwa akehoreha kubarewa musi abakulangalala nende Yesu mulusungu bali disciples nokuchakira bwena usabasa kuringana ko makuwa ka Peter nende makuwa ka Judas. Peter yahola makoso alala nende Judas lakini nokuringana obulamu bwa Judas wawera amurifwa nobula mwa Peter wawera mungira yindi usisoma taindagano makwa kaandika obulomana ndobula bonde Yesu Kristo abwena omulori kandi kuchakula maloma makwa ka Langombwe Jacob makwa ka Jacob ngulo yari nende chimba basimbele nyasaye katakalio wakola obubeyi ndakola nobubeyi okunyola chihabi haro kuchake nende Jacob ahoro bubeyi anyore chihabi lakini asirinde chimba basi imbere ya Nyasaye chimba basi imbere ya Nyasaye chikola chiri manya ya rienya na mwanadamu erenya ya nyina mbwanywele chihabi sakira bacha ngubeyi ne erenya ya Nyasaye yosirisi wakataka rubi bwaro sabirisa bishop ninja kanawe ko kurole kumangwa akalienya ya Nyasaye olia kama renya ya mwanadamu renya ya Nyasaye chakira liye kuendelezea nukuringala magwa ka Jacob nende chihabi chano uwe. Asante sana mgano isipoya wero Prisca. Hubu ya ulei. Nukuanza mahuba ka Yakobo. Kulolanga shingana wakabola Yakobo yarumikara uchanja. Uchanja. Kuruma uchanja ula ndina mundu samia. Upere. Ubei. Para ngora obanza ya yarumira bintu kulibena okonyola sikhabi khobira musada kwa mamwewe na nanyola sikhabi na nusoma mshtabisha madai saba lwaso ruhoranga Yesu awalanga dina mukhakhala chiribasho be shemitawe mbula ko khalachiro musiukumu musije kakumima kawe kizandi na onyala ko khala kira Yakobo wala Yakobo shikira yarumikira be khunyola tsikhabi sasa mwene onwanya saeta lakini nuwenze Nyasaye kulo lwale ranga likuba lili Nyasaye akaluha nata Nyasaye ni evanjiri walangadina ni yule ni uliotsa mkolowa nundina ni ndiaye nomba ni matokokosi chaka loka nangata ho mkono kwa Nyasaye kule kuiwe kuli binadamu kuli binadamu bintu binyeri bikola hambula muhirunya kunyola mwanadamu atire arule kunjira Nyasaye akoli shina lakini unyola Nyasaye shiritane chenu anza kuli khali Abraham letu khaundu nikalla mfalme
wali mukingdom yana mfalme wewe mfalme nyanga Abraham ali nende mshere Sara na Sara yali mkhana mlei mrembo na nikala mfalme amako kule wina amako kule Sara na namanya Abraham musatsa we balira Abraham bakule Sara Abraham na bora Sara shakhwala shakhwala banyaho mfalme na kureba yuli na kuinze mbori uli mkhana we you are my sister yani ndio niokolewe yani mbole kunyola likhotsa basi umfalme nenza na imani kana mfalme isene bayenza tsana alala mkhana umlai na rumejera mfalme abona uyumkulana kanali mshero alawira sio kala Daudi na kola kuchiri uria niira para unyira nanyo na mkhali wa uri lakini lo mfalme yeye hanyoli report ndina Sara na mkhana wa Abraham na kula Sara na tena yemo na wana Abraham yuli brother sasa weka huko kana lakini sasa ni sababu tukunamba riweuni mkhali umu sasa unacheza na kifo bibi ya mtu ni kifo utahoza mfalme ya hola dina ya kula na hapo na wana Abraham yunga hata mkhali wao kula mkhali ni mali na kila kitu tia kabisa Abraham akapata kupona kwa bajino mako bora na Abraham ya hola bobe ni bajiri wala ngadina usidanganye usiseme uongo lakini Abraham na urumijele bobe kuyoko sasa hiyo nuri mwanadamu umautuka la kila Abraham bora Abraham ni mubei lakini mkono kwenye sai kushiriki Abraham ashimianza so the same case naye wanakufanya nyenende makoba yako chira yako kwa rumijele bobe lakini mnyesaye shitane shikira nyesaye shakaloga na tawo nyesaye ayenza mmoyo shikira shine shimshenishi kwa lekha mutire indi ibajiri walangani na Paulo naye wana mkobaka na sikinya la kukota directly sahi lakini yabola bufalme umwikulu kandi Yesu nakaloga bufalme umwikulu bwawe umwikulu bungangani rwangwa yabobali bitsingulu wanauteka nyara kuteka nyara mundu uze kuteka nyara shindu si mundu nilicha basi kuteka nyara apostle sina shikala hapa kubyo kunucha basi fulani mtsimulu fulani na imagine walangani na ukwapi umwikulu yabobani bali nitsingulu wanauteka nyara nebe tsoko ba ukulani tsingulu ukulani tsingulu kumanyi urumejera yakire yosi kunyola kwa Yakobo yarumikini njire yose kunyola shida tibaraka ushukunyao mukala chira tawo lakini yarumikala tingulu kunyola tibaraka na binadamu shikira binadamu judgment yero kuenzanga iwani lakini judgment ya Nyasaye aenzanga mushirina shumoyo shikira shinale kubiri linyola Prisca nomba shikira shina bishop nahola likuba kuliri nunya kunyola bishop akoli shindu ba binadamu ba wala wayo kali kwenye kumulola tawo lakini Nyasaye na wala huyu mwana wake binadamu wala huyu amefanya dhambi hata asikaribie mahali sisi tuko lakini unyola Nyasaye na walanga huyu ni mwana wake Baba ashimbariki hata kwa chenye Nyasaye amechanganyikiwa Nyasaye changanyikiwa tu alikuli hobali na ahaenzamo Bishop ya Bishop ya tamegia ya wale wako kaimande manyunyufu Bishop ya wale ambara heba wale vilai amahuaka Jacob ne ninja kwa sababu ya wala obuwa mukulu bunganganiwa ngamanjire sa manjire yabona sebile ya handi yabona Jacob adwane ngene Nyasaye opare mbwe yari minya hano kora yari ahora ni wakera si yari hanyore habicho lakini yecha na wala Nyasaye pako umbere se ha ulo bamanya ebintu bye byakola byari kujanje
ochaka muchaka lano ngalimsumba nyasa bore ndageni bode wangu mukulu ngangani lano jako bawola nyasa katani hore mabi ewe nyasa si kurehu abantu bandi bola ngezi hani beringala embera chawe dibabu badonga ne bulano ohayo nganganira esindi siwinyoma nyengalo askofu abore mbwe nyasa isa chenja nyasa nyama lota awo na wala mbwe kupara mahuwa malai okubereso bulamulai ama paro kanyasa isa kachenja ni katabi abore biri mustavo sio tula sio vai no soma katika bina kidati 19 wala mbwe nyasa isi mundu na hanisu mwana mundu mbwabole sindu mani akalu nyasa na hulakiri se sindu aba marolaka endagani bolambo embichefu enyo chikutuka bohanyanga nyasa wefo chikuta eare nende nyasa kulwesyo esindu simundu winyo omwana mundu yenyahano kola no kuringala ndagani bolambo nyasaye ahero moyo kufunihe ohire sadaka abandi bandi bachichanga ni bayire sadaka ili banyole mbabasi berwa nyasa para myandukiao bintu fulani binakonya lakini si nyasaye yenye mundu omwoko kufuni no soma endagani bolambo Daudi no mundu nyasa abukwela nyo ndagani bolambo mwicha wa nyasa kulwa sinendagani bilango mwicha nyasa no ringale behore bya Daudi nga lumsumba nyasa wala byari behore bikata no soma hasino hukumu ya uno yanyo lakiem emba basi berwa nyasa asumundu ohoya kulwe bingira che katanga wabore yamula sa Abraham yari na makesi ya horunga na nyahoda nga yahoda uriya nga Daudi ya hamtemere kosi lakini Abraham ya honzira makesi simbola ngambwe kulobo winya onyo la bonya sai honzira ndai ko ndo mwicha uzi yari mkora sana ndechangania hala na borati ati omwana haworewe ebintu bino pakwe honzi makesi nisida bole kanisa yari mukodo ba vekesa bachamu kanisa ni vekesa abantu bo honza makesi okuyolese kataba anyela hole ukoro kuiba mbanga mena wala mbwe ni wisdom nyasa akobere wisdom ngenye sinyo horodo malama ngao Kundwezo nyasari ngalamo kufuni endagani bola ngambo nyasari wefwe si nyasari okwekesa mundu sungu balambo favoritism ama nyasari oko nyasari na kuise fula kuisange fula kuba mayanu ende abalungi kandi no chota akamundale wambo bona kubenda to chabalungi nyochi ebakesa ngabongane Uhulu wakuba nyasaye na lakiro kuberese habi anakuberese habi nyosi kera nyasaye ngalango mundu nende katanuwa hole sindu ohoero lingalo wefuni ulwesu kulingana maisha ka Daudi kulingana maisha ka Yakobo no lingana no bona mbwe siwozi hasifakalo Yakobo yecha yolesiha ya hangate familia yacho kwekisa ya Teresa owali yani aloma lumini nyasaye wai esinyo sindi sitalusa nga nyasaye wala mbwe obero tura ku barabara wafu nyakungira yehoera hawi change chinda kulakisa chinore mbweso sakilo bona ata Daudi no soma Saburi katanu ne ndada ochakonya ndasaba yoda na bora nyasaye Njose moyo kwange njose ndi sabuni yao ezindi simundi yenya osabe nyasaye akose na ngola ngomani munterese moyo mukundu mulayi okohoera umuya manu utatusa uruwa umulafu mbele so kusangafu wobonya bodo besa zindi bigo bintu binyasaye na kutusila umuherwa asibi debye ne mali chori nacho wao musangafu katone ndo vere mali chaka chitie obulamu gwa osubuna obule olwesyo hande yao askofa bela jelezere ground bilewi chana da hacha wakanaka kanyala huwa kujanganya kidogo lakini ndanya wala mpango kwa Nyasaye
kisha kusoma kidogo, soma kwa Warumi 8:29 dole kwanza na Isaya washina Anyamala wena Warumi 8:29 tukatati Warumi 8:29 wanangandina yabo banyasaye lini ya robola yabahula lubeka khandi baba kuli mwana wewe kumwana aliba ukuranga mubasubiri banyishi yabo banyasaye ali niyaula halubeka yabalanga yabo bayalanga yabakola kuba lungi imberi wewe khandi nasanga nabo mu bukhumi wewe. Hao Mungu aliochukua tangu asili, hao aliwaita. Na wale alioita, hao aliwatukuza. Si? Kunyolanga na khandi musoma khandi mu Jeremiah chapter 1. Nyolanga saya bolanga lushi munda mama wo ndanda kumanya ndakolanga ndakutakasa ube wanje Okay lang mushi munda ndakumanya lafu ndakutakasa ndakulanga ube wanje na olibijo kwa wolo kula muliranga lo rangi nyasaye akalukhanahu numpango kwekotara mwanadamu ana mwana wa Adamu mwana w'umundu anyala kukalukhana anyala kubaho yi yenyaga lukhane kuyi lakini nyasaye lo yamala kubika kumundu mukhono kwe kurulako tawo na lo yamala kuchekula wole Yakobo nyasaye chekula Yakobo na shimunda na warama mwe uli na mataifa karanga kabiri mumbana na mukali azahurumikhira utititi kwibo nyasaye chekula Yakobo na shiriyana munda nyasaye akalukhana kutawo khalo Yakobo yitsanga nikalolekha yenyabe kholi na taratibu ya bandu balangwa ngo Wayahudi khali mupango kwa nyasaye koli ndio kwamba mwana ukhuranga ushiyayi newe nyakhabe uzi baraka zya hango shijira naye ukhuranga lakini nyasaye nyabomanya inze nyasaye womanya ukhuranga umwisho ya la sasa nyasaye nyamanye wanadamu mwenye mulola irwanyi lakini nze ndola yana mukari kuma taifa kali munda kabiri yako nyasaye yamanye likali taifa lyaje kule mu hanika buya mayitsimberi lakini wanda chakula moyo ndoko itsanga noko yanza mushitapisha wakorinza ukuranga 12:9 hola ndina Paulo yesala nabo wala londa nya kuichinga ya londa nya kuichinga yani kuikhuminya manyola ndiniliwa yana ngombaile kwa ngabutsasi shichira shina mundu yitse khubeha unyola wala khukikali khandi akwire mubehi lakini nyasaye ashiri naye nyasaye amulombanga atukha kumanya yenu mwana umundu alina madhaifu alina mapungufu na khandi bandu batukha kumanya ndina mundu niyenya kuchingulwa lazima akhole ndina yes ulo wikhaya naye manyanga iweni dhaifu iweni manadamu uli nyasaye lakini mukhono kwa nyasaye kabula mundu mwene uyu tawo nukhwitsa kumakhuba ka mbola kuwangu kholi mwili yawo khule khatsa nukhwitsa kumakhuba ka Petro na Yuda mahunyole khuli nende shindu shikhulanga musungu spiritual sin yeah kuna spiritual sin nenda khulina khulanga physical sin ano bodily sin or carnal sin yani khuli nubuoni kwa kiroho na khuli nubuoni bukholwa khumbili
Wanje libolanga mundu khola boni wa kiroho hata semewa. Yani woni wa kiroho humanya attitude. Liba li mukari libola shina kuhusu shinwishi. Unuwenza maonyole mundu langu Yuda alina Yesu lakini iba li mukari rolatsa uyupaka mukhole shina. La mukhola shina. Atsayi akhubali bei kholi ba mala Yesu kandi itsayi wala holi. The attitude is wrong. Yeah. Liba li kiroho ndani litama. Lakini muenza ku Petro yali safi. Attitude was clean. Sherishe Petro yaliza ni shida ni kwamba mbili kwa ria kurumulwa. Ichino muenza mwiranga walanga Yesu yo uli mulina wanje. Ukutsira ndakutsira ya attitude. Lakini sasa watu hamuli khutsa mbili kuholi ndi kulile. Alafu mwenzi ni mali ndikandi Yuda ibanjiri kuboranga yenyola inafasi yo kuikanira tata. Ikanira tata. Lehola bintu byeneho ishintshe yiza tsai ali hukumika, which means holiness, the repentance and being remorse. Yeah. Yes, kuwa remorseful nukurolatsa nimekosa. Petro alipokana mara 3 alianza kulia. Katu. Sasa aliona tu nimekosa. Alafu wakati alihukumika hakutafuta kurudi, alitafuta kamba kuchinyonga. Lakini Petro alipokumbuka nimekosa. Petro no yitsa mutsingarakani namanya woyi holiponi njuranga yaranga hulira na khabali kanira na bola mbere tsimbabasi langa ya khabali kanira na attitude ina di moyo kwekwe limulawo shijira yeli yaka yenza ndakutsaniwe khalilena ndakutsaniwe shijira yamanyili kutsali Yesu asa kutsara yalla za khali banyala khutsa hala lejira ahuratsa noweru. Lakini Yuda kula mwanzo eliningana kani uyipaka mukhola kushini akhobayi bei kholi babo akalukhya akata banyanyana Yesu mushitawo shirala. Sasa yeli muwe kweko kuye koli mutama spiritual sin ni kuona mutama sana jera wala unyeka roho abebota. Yeah. Alafu uiza nuwenza mushitabu shamika saba niwasu numunana walanga ukhasekherera yo mutamanu wanje shijira khali nimba ningwa ndabukha khandi. Yeah. Mundu mulunji. Nyesaye wala mulunji wanje naba nako khali mara 7 mulunji wanje yani mundu odechekula kurula mwanzo. Ndamuchekula kurula mwanzo. Ndamanya kula mwanzo. Ndamubira haba, ndamuchingula, ndamutakasa. Khaliboni ko kuitsa kulitsa koli unyakwa mulukushi. Upanguza ko ndi urangi safari. Mweno mulunji wa Nyesaye wanje wala khalini abana ko mara 7 alabuha khandi. Rula mundu uyu yakopanya la kusabutsa koli mbeyi akwire. Lakini alabuha khandi. Unyakula mundu koli Samson asaholi agwire lakini alabuha khandi. Yani lusungu bola ho isa permanent victory comes only after a temporal defeat. Yeah. Unyakula koli mumuleki lakini alabuha khandi. Alabuha khandi. Langa bandu ba Samson yitsa kuira litu lyeli mwisho bali banyinji kubira bayira kumatuke kosi nali moyo. That is a permanent victory. Cheyirero banyinji baka nabami bene umaliruye beno ena ikoli yeli purpose ya Nyasaye
pole yeli wali mupango kwa Nyasaye yeli dienya de Nyasaye shikira balabula kukumira muyuyu bagohe bahutule tsimoni bali banyole ke bosita ya bafilisi yabo bali banyole ke bosita lakini sasa kalora ka hutule tsimoni balle kholi bale kerere khubi kusanye halala abanyala kuiro bosi in one go habi robosi ituku rala asikala kholi agenda mumatara na basinza kanyali khetara sasa basebuli bamuleki loba khasabuli bamuleki khubitse bibumbe halala khaba mwelileho bosi yenyeli Nyasaye Bishop. Mayo hataka tatwa. Jana tano hapo mama kama mama na makosi. Unacha ngapi kwa? Amakachi. Yeah, imagine. Singaluka bakubanya sema boda. Singaluka na bahana bewe. Ekyo mwana Nyasaye mwanadamu azali mwenyewe. Na singa rarete yabona ati mundu wa Nyasaye yamulanga nasiri munda ne andarwa unabona mbe imalo taho labastan muhuri kuliko rwaza na mungu biringa efa aba Kenya ulinde kitambulizo efa mure lo kutambua no Kenya ngala za na mandi obani na mambo Kenya abantu bali wabula Nzakula shiba. Anokula yewayendi bayala bakwire bugani iye ndio kitambulizo ya Kenya hata during the COP 82 Vascal bali ngala Aya. bakulingana obula no tero mkati so umanyira hande Nyasaye ngalonga yalonga abantu omsate no muhasi Nyasaye ro muhasi amakesima sana kakira kumzaja zakro bananga mwe omuzana de yomuhasi na de yomuhana na ne mike makime kama mbe kabele kitano na de yomuhana mika kabele muhana ni kabila kuhira mukesi omuhasi very intelligent na na abasajja bagera kwefumya bawole omwana mukesi nabula kumukesi kese intelligent omwana ekiranga ku ngena that is psychology tukatekeza omwana yes nari mukesi ombadari musiru ningina psychology ni omugasa parana both sides na kandi noringala mukuyibulwa noringala mukuyibulwa nonyola mwe abana kataza mwese nolyarudi omwana noyibulwa omwana wamberi noyibulanga bekara bwange balanga mwana mama karo niye bula so obeli ala magodfrey bali mama godi karo yakota the karni first born akila no balanga mwana ho mwana wenyuma the hanwe kwaloro makana mwana kulundu lakini bebusi voice engomuliana bebusi tokwa abebusi ahera ko mwana wenyuma kujanga mtoto wa mama omwana wanina mtoto wa mama mwana wenyuma ke ahera sana last born ahera sana last born ahera sana makizikos omaye bantu no uyibula no control bule babana biringa ndongala abana banga no abatrina no bebule abe khulu batrita ngabula yibo ngera abana babuyibula bana uyibula no si control babana so Jacobo omwene khasini wabaja ngidaniwa Nina ya mule basamwana na bola ati alange bana bambarike na atuma Isau
Ajene lano ngina nga nende makesi amanya mbecho barike mwana ngulundo ni yahera mwana mwere na hadi abi musikate nyanga lano isendi ano mwana ngo ilima ndamuhera sana kwa boss asenda habona ni mabula sakiro wala Jacob mwene yahera Yusuf sana mwana wa usewaye. Kwa hivyo hapo sananga jikavina manyero mbili. Kada wana ndawa bora ya mbi ndo bora Jacob ndo waleta bana ba Joseph oba barikia. Omwana ana kulundi achenjo mono. Omwana muliganyo lange baba sana. Ikasa mwana ende ngina ande ahera mwana mbili sana. So ngina yamanya bacho barikia Esau na bora Jacob wala wangu hado wala Jacob ya Esau yani ndo ya kumubiri bakona materesa ina kanela bata ko ngina watako la Jacob ngiyani mofuna basa atela unameza kweli Nani kuisa? Sauti wala lana bala mbariki Esau ni yeja ngatulete awala kat maro barikia Jacob bamtrika so umtrika wo batla hungina ngaje bantu baberesanga Jacob erite bueno mubacha na kweli obacha wewe wala ni amado kholla bira bengina ni omkhorera khasi ari bi abaksuri mukhala bana na saya wala ti ruembi omubiri ende bi aro hejana maku Yuda plana Yuda panga inyange nyingi Yuda no moyo mubi muno no moyo muno ya panga ne kata no jamu sedi ya jefeta Kenya no ito muri vile iwo memada mada alijanga pangire hali honzire amani mangi honzire ndukana na kuiro mundu yo amukuire amanada mudungira mahana na mobere sasa amobere masasa mangisana lakini manslota lesu nizo situhire no khara ulani es como sayo sibejaka tafauti nende siracho bere no pangira so embi okupanga nembi lakini embi yo khola no yo khola hano regreta ni tofauti nembi okupanga ingawaje Biblia wala bembi nembi nembi jakana sana bomuiti ndo mbaja wose ba ukumiwa lakini no tula kundikire nyola mwene nendi nyumono sakiro nyola manyasa kasanga sa Yuda owe yango owe kanela Yuda acha mikawa yango sana na handi aka ya munga niko na watio bali basisi mumuviri hata Petro owe kana Yesu era sisi mumuviri male Yesu Petro yeye anyola Roho Mtakatifu nyanga Pentecost kuna abasoja sana lakini hankata kadona na ambapo na teka na Yesu atata ya Yesu Yuda atata ya Yesu ko lupanga ya ngumi olokutu Peter ya ngumi olokutu Yesu yafunya Yesu akulokutu arafunya kulela kwa machai kai kongone nika hina olwendi kulera ko ula musikali ula machai kai kabula maana usiana yafunya uko hadi waona dala zasiru umumbe kule siku ya afunyayo ni hakusika sana sasa wakati anakutia wewe ya nyasaye yule Yesu alikuwa Yuda ndio akaramanyo na uone Tawala Yuda ya mhoba Yesu kuba kubule kuone Yesu akayofa kwa kubule kuone Yesu yafua ule tonga ya nyasaye Yesu yafua sakira kubule kuone Yesu yafua sakira kwa elango baba siani ndeba hana ma nyasaye hata wale bali mesiano So Yuda ni akuinjira mwiko Yesu na mbele ndahore Yuda okwe kanela kwa ngapa ayafa date kanire
Manye boni go yuta ya kola. Sabuli kubamba Yesu ta. Katuka nanze Yesu abamu. Lakini boni go yuta ya kola no kuba ni moyo mtama. Ya. Utakuwa ni moyo mtama ndio ya mzame ile. Undu ndiye ya kola. Shiyali za lazima yuta. Ini kanyola kaza yuta kushikira koyo kutamanu kulimia. Ngani so bana sakira becha niyo banyola babitramu ulo bari bakakonye n'undi yose lakini banyola niyo kusaje kuwe hala anyo kubalange sadaka anyo kwa malaka kwa wana muite ndale kasa hadi bama kuno kudirange mfuko kwa sadaka lazima kwa herese Aposto nione leo chirisemba Mawaka na malay. Na manuni. Okay, ngon. Ngon malay sana. Rum na wakam. Umanye shingala bishop wa church. Akunyolo malay. Na shingala ra mpande foi. Mawaka mpena wengana ololambu kezaza malay niyo abantu ukudila nende generational thing. Because kada matala kifuta kada reflect the story of matala kifuta ebibilo byabalanga na shingalobo bishop Abraham bali lazima etete anobe hajofo not like Abraham, Jacob and is the same line. The same thing happened. Not like Jacob with Isaac. The same thing. Eat it there. No la shirulei kulu papa wako, shterem kashiro baka Isaac. No inga betete abaliena a line dale Abraham Yabora, Sarah, Yabahoreva, Oboro. Jacob, Abram Highway, Yabahoreva, Oboro. Isaac and all land, Shingalia one, Rebecca, Yabahoreva, the same thing, Oboro. Oh, no, not be like individually, generational. Na kona kachana, Ola Matala ingo ditala tuhaza bunu fulani na unda abantu bathile nabo bele lakini kulokubera shilo shindu esha tajwa imali no chitsanga ni shiba revealed later na sha nola timbaba singalobo timbaba si etitso kumula tserusiye shindu shilia shindu no shizo sira hale mpaka shitsana kwetso wala nilano shigalam abakambi bahola nyasaye shachenjinja maparo keke kwani beta na kumanyiriza kulio utsokalwa akwajaja kana ngola mbo imo enyasaye elienya enyasaye nemeta kumala kwala mbo our God is a covenant keeping God. He makes the covenant and he keeps the covenant. Yelo hola kunjira otie kabisa okore lakini one day imwe ya Nyasaye akamwiwe it will still speak. Oyelo hoba kabisa there's no hope completely. Obolebu there is Nyasaye akwibara. Itala wenyu there's no light, there's no future, there's nothing. Noenga bana batondo banotso. Lakini one day covenant in Nyasaye
elinya le Nyasaye it shall come to pass. Ngalo evidence amo kulamba Jacob. Ngala bishop ngore. Kwalo nendo kulwana. Izala abantu balwana. In for one reason or the other. You're fighting on your relation to flying in life. You're fighting on your relation to flying in life. And there are people who are not even fighting. You pray for something for 5 years. No mudanza za Nyasaye once, and you're usually, but you prayed for 5 years. You know. So it's because you're dealing with something. The foundation. So now she can never wala mnolori ishibishi bulone na roho. And so Yesu na anamfano na walangu, be of good cheer, for I have overcome the world. So niba Yesu yayoma fwesi we expected kata niba umusuka yino korase na kofinya rasi. But one day, we will all overcome. It depends with your belief. Obelibanga oriye. Osumiranga oriyena. Osumiranga oriyena. Omanye no mabu no wale senda hone bwa omwami Yesu no mahoni ya umwe kwachi Kenya nawo ndi umwe kuko nende buli shindu shospe eshelango na merako omwami Yesu no mwana umwe kwachi adali pakali oli munzulu Ore mwana mlehero wengangarayo Western Nyota TV mlima kwa ekadenya Nyasaye endelenya ya mwanadamu sawa sawa mwe maji alikufunye kuendelea nemba haye ni nora charita. Karibu mwami, karibu moyo kwangu, karibu moyo kwangu, karibu mwami. Usanga kuwange ami mlolo mhero kuchirisi spindi Asia Amenosanio mlima mama kwa karenya na Nyasaye alandelenya ya mwanadamu mlo abura au changulo faru kuju kwa haya ni babola yaka mkristayo wekwani siwe kataka reni karibwe kweli bakuraho itiki bakuraho omuhuri bari babola bari newe oera haba pakoso we mundu eduduia ili usirise karakanya saba na daka mula mwa ambi kuchirisi imba haya Amenosanio karoma kwa mabola akasangasi sana kuringala yo mambo akolwibulo olwibulo lwao wabula mdala ria no la ebintu sibichirira mbula bahe bichirira no ringala dala rindi bintu bichirira bile apostle barataje le mambo aka generational amalwibulo webulwa no ringala kukao obula musuburingulo bahe bube ebe kama mundu mkristayo kuringala kwa mundu mkristayo ono sirisi ori eria nyara Nyasaye mubula mubwao ama mubula mubwi familia yao ndikaro patikane mulibilo kamodo bisho no ninja kirawe na evanjeli wananga Daudi yahandika na wala ndali mwana muti nanundi nandabera musako mwinda shirikololo kunyasaye nalehi mulunji wewe nomba bana bebe basabanga mikacha kunjira yani ndali mwana sainda akendabera musako mwinda oroma nali ni mulukoli ya askofu ya katoka mumukina lakini yabona ndali mwana muti sainda abere mundu mwinda shirikololo kunyasaye nalehi mulunji wewe mulunji wa Nyasaye shingana reverend yabo ni mundu aenda china lilene kuba likali lekatwananga kulihenze kule mulunji kuba mulunji wa Nyasaye tichirumanya kandi reverend lili team ni wakamanyikina lyenya le Nyasaye bola mulungu how do you know the will of God umanye lili lyenya le Nyasaye no umanye lili lyenya le Nyasaye nende pasa ndiko inzira na ikasi kuilwatsane na shinjo sharuliranga na yenza yena akashiyanzi tawe na kubora
this is not the will of God. Ili ndiye inside la. Yani shikira je. Ashenya la. Sasa ma confuse kabisa. Akubole yuchimirana na apostle. Ili ndiye inside. Shikira ayanzi apostle ta. Mwanadamu umanya yenye nyasaye ni butini. Lakini Kenya kananga umenye mbulunji. Numenye mbulunji na nyasaye basi yenye nyasaye unyala kurola bule mbula mugo. Nako handika chemera Paulo na andikira ba Filipi nabo wanadina shabuli nyanga muyanze munyasaye kandi ndarokiranga muyanze mubule kwenda moyo na kafane ndina tawa lakini shabuli nyanga mwizo minyanyasaye nuko sala kunyasaye abanyana kumanya yenye Olola so nyasaye ni akamanya yenye lero basi na kufikisa muliyenye liri na yenye nyasaye ngola mubobo mwanadamu kumanya ni ngumu nituko lindi boromanya waisikarala wamesikarala gumala okay nyowe gumula na lo isikarala wakwa hasi no shokota na nibo wakwa hasi ushiri hasi nao no wasingira andasingira kolinende msemo kuliko bolanga mulunji wa nyasaye yisikaralata na ni yisikarala akuiza ta na nakwa asalilata na nasalila ni hatititi Hallelujah. so mulimenya lero kuli bana babantu banyana kukhalachira litali bantu banyana kukhalachira lakini mbona mbugo iwe mwene uhenza ndina ujenda ndini biro nyasaye ne ushirindi sura wa nyasaye no tichanga moto tsuberanga mu tichiule nyasaye Dagaiza past story kuitsa holi moto kasukuli nimbora mato kandi bwana inza bwana mukuli lifu numshera haja kutsiringo kutsira kukula mulimi kutsira kukula mulimi nokukaloka nokuitsa kala inaka sumshera haja yinziranga bantu babayinzirana bo bibise musungu na ndiba pendula bwana umaitse ingine holi mwirwatsi sa ingine nibole urutse testimony yoyo mwene kawa biramu noshiro lango pasta ubenza babira mako mati na no nyola mako kenako wasingira kulisubira nulinda nyasaye nomba wamani ukwe hasi na nola mpaka ukasanata kwa mulibali nyasaye mukuru la ingo umshera wanje kuitsa kutuka Nairobi kuitsa kwa kana na basikana niba kuchimira bosi bako bila mukani wala huyu mama ameiba na wewe bwana yako unajua nyinyi wote ndani usemka basi nyasaye ita na kulita mukali kira pastor ita kumusungu na mbora bantu abanyana kuibira ta huyu ni pastor wangu na huyu ni mkawai banyana kuibira kuibe tawe uzurita bana na nashiko musungu na tena barita na inakaso ndakona ngabeli kwa nini connection musungu yamanya kabaki inakaso makoba katina kazi nibambika ku page ndikala ku page ahori mwaka mzima baweta ikazi na utamu office uli asubuhi mpaka umawikale mpaka mkolo ikazi hoyo honata amkolo wakala kaingo mpaka mwaka nakuwa bantu wala shika kuisha ya were bantu bakomukana nabo mukanisa babola biwa tsendi tumusungu chibatse kukola mulimi kitala Naiza mukuliloni zira kukula mulimi lakini babonanga biba tsendi tumusungu bachinga isefu na shira pasta ya kutoche nate paka mupolisi okuruliza babona pasta naite kusali senti nate bado mukana na brothers and sisters yani nyasaye anyana lakini nuli mulienya le nyasaye hali bobole we moko kulikena hako uratsa moyo kukulimula kule hali uratsa nushi bayanza tatu nature yesu wala nunyola yulu pande pendwa umaya pendula ngumu nuli mulienya le nyasaye wala pendwa lakini wala mulienya le nyasaye mundu nako samu noko bi apostle yirikana fikira Bila wali ya uchape lokomi pa unawala amani kwa kawaraka nikeuza pande hanu mbona bishop meta hii unanya the animal ni alamu ula mbona bishop
undu molelo khomi bishop undu molelo khomi Prisca bishop undu molelo khomi imesi itajuliwa na mimi so lakini nuli mlenya na Yesaya khali bandu bomolome kuiwe khali bandu bomolome kuitala byo khali bandu basekhirize lakini mwamanya mulimulenya na Yesaya hakuna kitu inawasumbua na ni mara mwaka mzima mahuwa kenako nikawa bakola uchunguzi kiza kanyola khali bandu biba bisanduku bene bita mbishembere mu musungu wa loko same kuzeneko kuibira mushira mulala khutsi undi alalia wabali na ya khutsi sasa yakandi aranga kulwala verifani nibo bala sasa kutsaba tsira ko bakumu sasa nibo bali bakaruka musungu batsiba mbore kuzeneko kuibira na kweli mo bakarura berne biba basi nakazi nonyola kukweli nibakanyola kukweli shamasha akola akuinze ndanyola promotion ni mboro sasa wakaumia memba tukumanyike sasa ulombera umushahara sahi kui promotion hii uraga kholi kasi na ninyo ala feo so if muhono kwenye side kule kuiwe hanibo mwaona kuli uli kumbwina kidogo lakini unaruna jena ho shipili shilo kumona manda no mbaka mani dogo naga utirira nende mbaka mulutirichi bandu balla mama bele watama yani mbaka ni mahoba kabutswa ni story mulutirichi no wara mundu mbaka no mabeyanga basi no wara mundu mbaka mundu alanga ni mahoba kabutswa yani just stories lakini tise kwa kusekha lakini shipili shishiri mbaka utota yakana mekito kaho nyanga kahonya mundu iwanyiria kahonya mundu aline alolanga Yesaya amulekha kahonya mundu alolanga yatuka kumwisho Daudi yabona dina kulini tukulindi yinjira mugwina na mugwina bwenobo wali lisiyesi yene nomba yuwoli yene yeli nende utelezi yachiritsa kulula mwene lakini shiaru natao lakini Nyasaye itana yalanga na Nyasaye nali mushida eneo na Nyasaye itana amurulitsa so nuli mulyenya le Nyasaye kali nyola ka mutabu Nyasaye alahurulitsa na mukaba bandu balalo no chenda lechera ngoli mulunji wa Nyasaye mwenye haki wa Mungu hajikwai na akijikwa haanguki na akianguka haumii na akiumia ni kidogo Ore una bishop. Skofi ya hacha. Handi nemi la mbase choki ya bola. Lalo ndio kwa basa Nyasaye ama wako na kwa malai. Ni mendra kosa adidi mwe au no ingala bandu bange kolanga ni ku donga kubore ngwenyo fetu bindu bibandu batu halaka lakini no mulungi hinga dwa skofu ya he sister obulungi nyo sindu esilai baro mundu no ringala te family dada yemwe since yakwana no ringala obulungi embera yao engenda yao hola yao nene Nyasaye wao ifane ikie ama kwa gaskofu ya heni ya habo dambo ohoro ringala bana ni sinsinya omundu kuringana nende kata esinsi wo obuhalaki ama sinsi bahola siwo sindunge sibona hane sinohono mudala mbwe bufana fulani yabitira musino paka bosu bitire musino ebyo niyo bantu balangana bulano wera hasi bantu balambwe fet mbwe ndi mbona buhalaki yani bantu bamanyambo mudala eyo kati oholesi okumala yani bamaloku okubisira oyo obumarire bwo bamanya katano chote makosi stima maro manyanga gocho yani no chaka ngati maro manyocho gocho mariya sinyo fe bamanya bo nonde kata chaka esindu sinyana Nyasaye atupara ngamale buri simwana omundu ha Nyasaye ile mpango bilai ngalo kuboro Nyasaye simwana omundu handi sino mundu na byala kirisa bimbo byoro atali embichefwe lana bulungi bwa skofu yabolanga ho obulungi obunyu buwinya omuntu nwa he halas no linga no bona mbwe eseka rwo wala mudala yefwe kala ke hore munyumba mwefwe asikasangasa no hoyo wole sano o haya no wala bukese ke hola kanu esikasangasa
Jabezi iyadra na wala mbwe ese ndebulwa mana kata handi itatari bambere sanje bintu bakola yani siyasanga na wala mbwe khabese bino sinda haya na remberwa Nyasaye ati ese Nyasaye pakundu siro buchuni bono boro buchuni bundu rasa Nyasaye no wala Nyasaye mbo no buchuni sisi ubweni lakini ese nisiruwa ku obuhalaki handi esiyeno sijanga ni sitarira ni sihana nisimanya sibukulanga esinisiofukeri olobana kwa bola ko daluni mbwe oli yenyare Nyasaye rizaidi wa halaki amafeti olwesyo obuhalaki kunyala bwa bola buti lakini yenyare Nyasaye bisina obaro linga yenyare Nyasaye rizaidi sibusindu si esikeranga no esikeranga umundi adongera mu halaki ahaya kubitayo la muri yenyare Nyasaye ndaga ne bola mbwe mushahara wa dhambi nini ulano feti no kufwa halaki mbona fwa kulobo rumono urumundi halakirwa kuliwo bono no nafwa lakini yenyare Nyasaye mbobendo kula kolweze nwinyo ohepa okufwa nwingira mu yenyare Nyasaye no bitocha owen lana mundu kwero manyengwe Jabezi yana na wala mbahaba obuchoni bunese sibunda bana nga batiba mphalakira bati lakini esemanyire ni saba Nyasaye yenyare nimberesa kama mfano ubole no ubole sa for example baruwe madala kama nyambwe mudalo umuntu sade hanga masade yanga lakini katana de ubamaro manya okumarira kwa osinifele ubola kwa mfano abantu bamenya ngo data fulani muno de hani paka banare khana ama bana separate ama bana divorce halaki ruongwe banare ha ni halaki lakini yenyere Nyasaye ribola ritiembwe si Nyasaye atera halala omundi yosi atakaho bulano abantu omundu umenyanga mu halaki ama mufeti no mundu akotwe yenyere Nyasaye ninota manyiri yenyere Nyasaye no longa mufe neba tawte wala ni uradi nyonyi limba kumusala biro haka yani omundu tari yungihi yero hasa umwenda yero hasa umwenda ata omundu mwongera olwesyo no manyiri yenyere Nyasaye ano saba Nyasaye obola mbwe Nyasaye kalaki bana babantu banyira esese kanoka haya biro bindu ohayasa biro bindu byandi basakata byandi kwa mudala liyengu na andi wabimanya wamanya ngo pakese kata handi kichango mundi achode hanyanga ino na ukanga mbo mani mwakakucha kunona yani wamanya bindu baba halaki in fact kata abantu bemonya nga bati nunanya hananga sisi halongere satyo yo ni halaki ne bindu ya bana baba Vlada biro bindi aso bifikira oteba mbwe okunya no manye okunya Nyasaye nende dangani wole itie Nyasaye wala atia kulwawo no manyiris no osaba okunya Nyasaye wala mbese daheri yenyere Nyasaye kwabola yenyere Nyasaye bibita ebindu bakalaka otadongeranga mwanefwe mama baba senge ngubwa otadongera mu halaki wa bantu suda embiri sabanya saya kubonyeho osudeho mukakwo obisa ne hakuwa bweno bisasa abana bo bosi bana babitre na hakle amefunja anafunja mambo malaika amefunja amewacha kabisa kanako ni matatizo lakini yenyere Nyasaye lyo na holi apostle aboli manyora kunyala kuba nishindu shironda ngaliwo loranga maisha ka Abrahamu itsembaka Yakobo itsembaka Isaka manyora kuli munishindu sha horahanga
chirula ya uyiba ya manyore mwana wayitse kuyiba yalira gahurula inyuma kiri kumbukanya saye naboranga shikira mundu langwa kaini namboranga yo wiriya mwabo lupanga lukharula munzu mora manyore mwana mayibulwa khurula mukaini amayira bandu saba shikira lupanga lulio khurula mwiranga asa manyore khulnende shiramu shakuze mulio makubolanga shishironda ngoma ani shinyala khurula khuyishitse khuyishirula khuyishitse khuyu lakini ureyanga khunyala khukhola ndina khurula mushindu shenesho nuwitsa nuwenza wanza nditse khumulife ya Joseph lukhuranga nuwenza khumulife ya Joseph khuli ni mwana wa mukhulu yalangwa Rubeni na mwana mkhulundu ibanje likhuboranga yanabirwangwa likoti litsikala tsyabukhane nabirwangwa likoti litsikala blue black red white libindu byanabirolekhetsanga mundu uyu numundu mukhongo ning'arang'ani mwitalo lakini enya umanye Yusufu yachebulwa khula muliranga loise wewe yanaba likoti yaha Yusufu ya Rubeni Yusufu likoti ululanga Yusufu natsya akwira khumwana bamutarawa alingo kidogo akwira murumikhi bamboranga ruhira bosho shikulya kidogo beshe banje kumukula kuli mwana wabo benya khumwira kidogo upenya wali mukhiri tawe ekhakusube mwina kidogo bamukulanyinye ali munzu Potifa kidogo mukhali wiwene yamwenyanga akone naye msatsi unabuli likoti kulekhi yani maisha likoti litsikala nokumanya kutakuwa na kupanda na kushuka na kupanda na kushuka hali zitabadilika haleluya Lejelo Yesu yibulangwa noba muhira abusimiyoni atsukubikwa wakfu abola amezaliwa kwa kuanguka na kuinuka kwa kuanguka na kuinuka yani maisha keke kama kabetse nje mulola kulialekerwe mulola kuliabuhanga kandi kidoka ali mpwina kandi kidoka abuhanga mundu mwenuyu shikire shina Yusufu yalecha Yusufu yaleka shikire yiruka buoni rubaza bishop waliwe na maisha kali matakatifu Yusufu abula kwiruka buoni mukhali uyu enyakore mukhono kwenye saye kule kuiwe khandi mmoja shetani kumulikanga na shetani babolanga yeli ing'areng'ani yasuli nyota wa alfajiri kwa hivyo yeli halana na nyasaye yamanye tsisiri tsiyona tse nyasaye lo nyasaye yakhupanga khulonda mu mama wo ulakhabe mwiwazi na standi akhumulikanga mpaka ulaba mukora ili makusudi ka nyasaye kabula khondi khurwekha kasi ya setani no intercept yamanya shindu intercepting means yuma shindu shitsaya lakini wanyawo pinga imberi kula kutsiao na effect ya bantu la ku limoni yake sai kuiwe na kandi toche shetani kuiwe mukhali nuli khutsaka litoche kali mwirwatsi nuli mwirwatsi shuja lusinjiranga umaonyole benya khubolitsa ishibala bantu byoratsa wa urwatsi ndamunyo lakini ulitsa mwirwatsi pure ali mundu abula kuyate shetani abula kuyishukuli kije utikisa kwami kweta sawa abula kuyishukuli
bahali aba shikali ba uyanzi tawo lakini stani abarumikiranga ubule kwa kampulisha kanya sai yani ule kutuha muliyanyere wina kanya sai ba uyanzi kumba lakini shindu shiri muiwa neshi bakwesanga bononye shiri muiwe ubule kutuha uliyanyere wina kanya sai nekachira la Yusufu yavatsuha mukhali ya mwanya mukhali mukhonganya la kwenye mukhali wa president yenye mfungo ngumu sana mukhali wa governor yenye mfungo ali musee ngumu sana chimeche yanza kuye yenya kwerula ife ile yenye Yesaya ya enya kono mlenye Yesaya ndi mu Yusuf kuma kuma ki generation kalika mulonda ngachiro ule nyimeyo liba bakali babe kumbuka kali Yakobo natsa na yero mukhali ya yero khali wewe bamwa wundi na nuanza ni kumeta za Reverend tasa Yusufu naita ya funga generation ya hane yeye generation ya hane kufunga mahoba kenako karula kwa Abraham kita ku Isaka kita ku Yakobo babo Yusufu ne uvunja sasa na chiri banjiri bolanganga ikas ititanga generation yanga tsine generation ya bahali mulu yabanga Yusufu kwanzira ku Abraham kubana bahali babiri yene yitsa kufunja lo yiruha mahoba ka kapoti kuitsa kumunji kuno kwenyanga kwa bungisi kwenyanga kuduka mufete Yesaya baka kuiruka ngoni ndino buya ngutawo lakini kubera kunasoma kitabu cha Mathayo moja akola regeneration ya Yesu Kristo la regeneration ya Yesu Kristo mwanza mu generation ya Yesu Kristo ulanyola raha kwa alimu ukalimu la yeye ulanyola poazi alimu mundu wa bakari ila bakari zaidi ya bibiri ulanyola rutu alimu lang mundu wa khutswa umanye ruti ba musato ya kutashikira shina shikira lugo mamanya lugo ezia kole no mundu wa yes Nyasaye wala maisi mila ambayo mila iranga bantu muhirane mbiho sasa ya baba kutashikira shina ni mmoja roho mbia wala mzee wala mbia shijira papa wabo Nyasaye yabona abaIsraeli bakahirana n'abamoabu tawe lakini shijira inzala mushari yakatiriza musahuru bati omoabu nobantu umoabu bahira bakali ba moabu asatsa abosi bakutsa milioni na bilioni na isawa lubolu iraba satsa shijali itakanya herona musasa bafutsa kuma unyole bantu benabo bantu kulubo lang ulubolu iranga mwanzo mu generation yenemba kutere mukole nyola ni generation injafu sana tauti alimu undu wira ule ya munole mukoko no yalitsa lulo olanyola banga peresi bali mu bambi hubi bakhamuna lakini shijali na Yesu yibulemu bambo lenulu ili apate kutakasa kuba kulubamba karulaho kubanyola kwakaruka kubanyola ibali ya Nyasaye maisha kiru lazima tutafute kutakaswa ukabali takaswa na Kristo Yesu akhurulitsa mu mila akhurulitsa mu lubamba akhurulitsa mu generational curse the only way injira yenyere yo kurulamu ni Yesu nekachira Yesu yibulwa mu Luhya luchafu ya karsanga masuk na aboda obule bere ya ela ana idilanga eko pole irenge chain no riwai irana idirana ngetio lakila mwenyo halaka estuvo mzagara estuvo lana mwenyo halaka no roamina Yesu no amina Yesu no halaka Kuna bisho posso normalisi kambela kwa manji kama bolo
Siza kuona mayada. Nzobola manchi dawa. Ya lakini wenye hola mufila mufilia okula wamenyola mu surrendered. Surrender mwana shina. Oyihana. Uyila kula kunyasaye. Na washanje no ulilisia amevalo kano shingala bishop obore. Shingise imbakata na amevalo. Na ola batashekhaita manje umuntu lango shekhaishe. Umuntu wakhaya tsabulishina. Lango shekhai. Ola batsayiwe bulasubuhi no ramevalo kano ba akena kushikara kanje. Ola bashekhaita. Josephat Shekhai. Mama Isaiah Shekhai. Tawo. Omuntu okulilisia shingala kubolanga muno chakanya saya kwifonyanga kuna feli tala libyo. Na ebintu byokubola mbwero lemuzo kunena abantu bishop banga muzo subuhi. Betso kala bakana nolo mundo musatsa wakana mundo shikhasi imbere uwo. Na wolele shitso nyole khabita. Hando kalishe munzo kando lole. Hando wetso kana wanyolo mundu limbere kana ufane na wolusi nyangelo ngimbi. Sura chelewa. Lakini abantu bali Kama ipaka hivi. Nomba ipaka. Nomba kaimbwa ni kwa nibero na wala Ebo ibiri. Lero yakhabi shini chinyole ta. Yakhabi shena umbwa nomba umundu wakana naye lero wota. Na umundu yabola ngoiliya mwaka kundi mbana yali mulalo. Ola bo wikasia yekasi umwene. No wibiya ebiyo umwene. Nyanya kumo washanje shikira alo mulalu ndi yali yamenya tsamama ndo amandasi bula asubuhi atiana atakutso yema tsama muli atashiranga mandasi okula mamuli amwezi amandasi lero mamuli nachonya moyo kukwe nakula isumu nenara mandasi lo mulalu na yetsa nenawo kula mandasi kana mandasi kataro nyanga neyo jiyali amandasi akota ne abana ba mama uno bali batira school bala school masaka saa 6 bali bamanya mama wabo ayezinjo mulalu no amandasi lero mulalu no yafungula amandasi kana abana bamanya amandasi kana mama no tera nakiro no mulalu na yesya buli mwana lyandasi bana batara abana baninzala mara yalitsa lyandasi indaifimba hasi eli ounde ndio umlalo nala abantu bakafuwa balalo tsila tsakafurendi natsa kana wala daza pale ndio lanza uikasia yekasi umwe uibiya Ndio. ila wena washo Oriyo na mulalu muhero. Aya maruka ho garesi akula babore sikulia no so kubaibaka. Manya lingo no bolo kubaibaka likisamba kona mako wakene amahunyu. Lakini mpaka kose kubeba bantu bali abari kulingala abantu babila muchipa katika bohande chindi bichika bohande. So kuba simba kulia no kumekesi akabohonyera okukasia okula mubwao obwako. Oriyo mu khalala na kuma kwa Amenosanio anje hali nakasambole ndi oriyo muno Western Nyota TV ebintu bichenjanga ano Ndio.